사조 간사슈 필리핀다 용 트러스트리 엔 당고기 ngazo 소정고기 숨지 뒤jen기 니모 손지 슈바디기 닌도주 요리시로나 number so the Mysore town hall risha and the three sumje today la choda sum fojo shija kha sum ne mile do a Kolegal Bylakuppe Hunsur a Memorandum de thanda 30 chin shudu a number so the masigi do ni three sumje today ani thank to the sum 이게 아니 메소기 타운 홀 담다다 아니 산이 카숨니 고 디슈샤 안데라 미 망무 좀 샤슈에이 아랍기 링체 Bylakuppe 시제 사와 님바체 안 Kolegal 네도 do mi thokdang dugul jogu bedigalia yendo da chini digmoy nedan digalia nyamte gajol yendo phiro chilani bigu shuare ta dinge gi Kannada nalia tandangin shudi injinalia phiare inyangi Kannada nalia shiptachi ashu chochi ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದಲೈ ಲಾಮಾಜಿರವರ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು 63ನೇ ಟಿಬೆಟನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡಾಯ ದಿನದಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟಿಬೆಟನ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದಂದು 1959ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಟಿಬೆಟನರು ಚೀನಿಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ದಿನದಂದು ಚೀನಿಯರ ಬಂದೂಕಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಟಿಬೆಟನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಟಿಬೆಟನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ uprising ಡೇ ಅಂದರೆ ಟಿಬೆಟನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡಾಯ ದಿನವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ 2 ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರುವುದೇನೆಂದರೆ 1959ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಟಿಬೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೀನಿಯರು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಟಿಬೆಟನರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಸಂಕಟ ಕೊಟ್ಟು ನೋವು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಿಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಟಿಬೆಟನರು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2009ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ 158 ಟಿಬೆಟನರು ಆತ್ಮದಾಹ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಟಿಬೆಟನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಿಯರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟಿಬೆಟನರನ್ನು ಮಾನವರಾಗಿ ಕಾಣಿ ಟಿಬೆಟನರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು 25 ವರ್ಷದ ಟಿಬೆಟನ್ ಯುವಕ ಸವಾಂಗ್ ನೋರ್ಗು ಟಿಬೆಟ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಲ್ಹಾಸಾದ ಪೊತಾಲ ಎದುರುಗಡೆ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ಟಿಬೆಟನರು ಚೀನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ನಾವು ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ 158 ಟಿಬೆಟನರು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ಖಮ್ ಡ್ರಾಗೋದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾಲಿಬಾನರು ಬೌದ್ಧದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚೀನಿಯರು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಿಬೆಟನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟಿಬೆಟನರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 11ನೇ ಪೆನ್ಷನ್ ನಾಮ ಗೆಂಜಿನ್ ಶೇಖಿ ನಿಮರ್ ಅವರನ್ನು 1999ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಚೀನಿಯರು ಎಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟಿಬೆಟನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟಿಬೆಟನ್ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಟಿಬೆಟನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಗುರುತು ಕೂಡ ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟಿಬೆಟನರನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸದೆ Ngato tama kishiguyati jawar mboche sina pesina jawar mboche imba jawar mboche pemerikin chanda imba ngato pem secha tama kinkan gorte tijiri tida nyandole ngato del kareche bate pejili jache mima to koptop chine ngato gundelale lengu peguyo ba ngogo jeba yo bate higuyata pejili jache mima to ke ni chunan tsemechiya to kardu nadu maso Tenju tendo ngato ngepato hapo bri tamemba namya ngato tenjo neba ina ti sapato ke ngato senkan pe ne soso senkan yoga ate hachang denga chengo jire junte chirchina ngato del ne thote shigyati mi somo de pe jache jili me ma toge senchina ni mi chiyake jama pe konte geje si yunke ola nya jimban dini joni nyo to seyada pe mer Rawa deshi nima kaya kichito yimbata ngato tama kishiguya tijire ta teri khatongina ngato chopsi tsembata mazi peke nadung mazi peke yani rani mese tongi jado chujul hatu ki sunyu pata tinalor jado ngati hatu ki chesu shotare ene misi ki nima khashi kumula ani sewa na bulaina ngato lo chungde tendre ke lojo yoni rine yoni janta yoni tendre ke jibaje tendre ke मेरे सापाची रानी में से तोंसवा छाद योरे खोंडा चांसवा इना खोराक मिटे के थोड़ा थी निकी गवे ना कांगा पुत थी यो मारे
halli baki penjok thini kanji thini nare halli baki yapo yoni thindire yini ya dus kene rali mesa to gade ne to ghar thi theke ni chuna thimi chi ak jama bo contact get sin yu nga to phemi jiri jachi mi ma to narju senju mase tawa jungtin ten tinzo zego ma to ba thamate rali mesa to gade ne da tin chau yore tili samba teta tijin ke rali mesa to nyere songhon junior dumda nyonyere nyaya thama jiri jachi mi ma nya yore tili samba nga to rawan no ba deni tri leng sal ju chitwa ta mai ba nagya judni nga thoke ke guya ta ani leng te pe na petan shi guya nga tho naya melan to job tili shi de na nga tho mere ki ne to tsawa nin joya yo marte nde bigology nun ta da mere ki sonda chi na thoje shin rawa chane shi gyare ma to bi mela jone nga tho rema joji khna du ti yo ba ina ta da pa to logo chu re sun do di na lo nga tho mela khase joyo re yire nga tho ne to send we ndu tengaso chamak shigre ngaso tin ne de ngepat kije nimbat kare chuya insna nimbat ane ngaso jam mapi konte gechi sijula tin thap tang go kasi gutam china dili duzeke yale ki tegre ma to pi na ya ngaso rawa teg mar tengaso go chugre tinji samba nzani ke choji ko phorjo ta nzani ke choji ke ne de khaso kawan dong du dela ngaso ta ne ha khom thuni ngaso mri ke ne de ngaso meri ke thoje shigre ma to pi ngaso na ya jamel tin to shi dia ta go gudewe na ngasak nedu naya nduju yo marte ngato thama sena zungre tichite thama tinge kare shuya isla merin de thote se guyena to shut sori sna ngato mimari mesik mimana loni yoshi sori mersa pathore mesik wama sori tindi samba ngato rojo shibate sojok meten de lon yapo gabo shiyati yuya da sojok metete ma par yapo yuya de desine rojo shibena chochung kli karte ngato merik nedu kal he du 다다 ngato merik ne donde shida solo ya tindeke nega chembochino hedu yori ngato jel gabo chibo rangal number dewaina yiri jache me matendo chosana khotog me duwe chosana tong tog me duwe ni chuna theme chuya phatun drong kotole drong matuya ndeke kango chembo ndeke jamma bi contact get si yuke chosi ke ne de thambo tende yo deware tindi sama dado thamala ngato sanji shini zamboli logi tole yalang mima kyala shini jung gotil on rawa to ya tada french sajere arik sajere dado sama kun zamboli logi tan ngato lojo shini ngato meri de tado se yala ngato mima to churete til ngate ki mima la ngato lojo me baina mima tha kasim bongachi mambo yo baina sawa ni leden rejo marte ngato lojo gure lojo guti sama ngato tata pa to yujar jane thuya chi chirita chosi ko to me ba tik juntin tene ngato meri ki rawa chotole ti jawar mo che tebi ke konk mena ma boke ngato dekhi je chi tere chosi ko to nu kali ngato meri ki rawa ti chodres tena ta ngato chamas chase sura chi na ngato pemel rawa guna tini chola genti yo marbe ngala pele rawa ge ngak genti khud no samarisna te chu ngo cha marbe ngato traba inare misha inare soja china ngato merik ne den den yaga ondra sama dishine toji shibe haja ne ga chimbu chire teri ma to pekinga gobar de ma traba yi chosi don rame zambli kor chosi ne ma de ne de khawa diya ya botada ngato ma cheba ko choji ko to hasa ya nyungta choji ne de to tona ma shi choji de yabuchil ma je mundin de shibe jomse den tada ina ngato dolin no jiri theju yori monere dati taga te kecha shegu yomal zambuli ki khajur tada zambuli ki siju inare zambuli ki loji no rak thote inare chazi siate gochini ka anta bo chadiyo ti te ke nega chemore tenga to chama to lojo jine mima ma chamai pa nga chol lojo gugur lojo te da mima ma bo chiena nga to changa nyuna ya ka khiji yomar nga to meri ki ne te se yala to shu te ranji khileyor nga cho meri ke ne te se guyona nga cho meri te to shu yimba ta ti na lo nga cho lojo te te di chama chama ki khujo ni dumta di bai na jama bo contact get si yut ka se nge bai na cha nga cho khalo ju te ya nga cho di de yor nga cho papa yor zambol ni loji nu ta rai na nga cho ki ti raji shi tu re ti di chama sama ke khujene topta dine losin dine ni tapshene jiri jache mi mat to sela nabji tun san tus chini naro chiese khujine ni tere kogo tus namatla ni tabani ngaso peri lotun tu tsebi ki homa sama toki jiri chesi ni Ilok tu sopan seri fagi di starwa
Kolegal Hunsur appearing in Medolukun Toba City, also Toba City, Tataway, Rostan, Toba, Tulu, they can get in Medolukun Toba City, good issue that only when you put it today. You can do the Sumaki, that you need to do it. You do not have to take it. Never send it in the yellow here. We love the city of the February. Here's a little another activity in the community. This is the market here. Högi Tanjima Nako, Högi Kamiki, Toma, Chilchidon Geshu Gulolea, anything to check, Palea, anything new town, and Chilchidon Guyangapuna Gulolea, and worse of Högi and a central Chenia, Chilchidon Guyangapuna Gul, Chinda Sumbet said Judy, that's how many king you know. She said, no, said, and she went talking you might. 차게 추기 when you might try the origin. Thing is, Sita Tibetan National, the Renchi Chindosun Bete, Chubdoing in the Lea, Marando, Dijini, Gamne Chino, Gonzagambo Chobo, and so any Porta, Porta Lanea, Shade and Gaga, Papa Ulea, and Duchenia, Pebwegi. Taneta Zara, the next Chania, take up Titulia, Marandolea, and wash your sudden on my way. Into the Shade or Echenia, Indian this way. That the name invasion the church of Yamajunga, which in the Subet says some to soaking it. Rosacho, Yaga Papa Yulia Shade, Jawata, and Yaga is still Yaga name Minatame, Gundul and Windy Chevatonia, Marazo Gavalia, and Tata want to send you a child or want to capture Marta, send you a. Capture was in a deep social number as Sagume, Tungume, and the Echenia. Where Delia captures the water. Saint Joe was saying, want to pay trending, Shingam Zambul, in Sudan, Mandavaki, Haritola in a prison tower here, David, and young around the general chattel look at me, Central Chenia, I don't want to do Chenia, Chile Garde, the Saint Joe was said. Let's wait in the chat. How will prevent look out of the Malay Gitati, under the relation that Chisho did water. Today in the town, we let Donna Madena give it away. It's also to Tivare. When I'm going to tell you, no time, that day. Once I don't go to what you put it, cutting young. Cholo block the social reducing that and the Marazo religion that they will do in number Chola. They say get out your streets now to be a tradition now, Jenny. I'm hearing it. I'm also liquid that they get under Balgo, Shunu, Gulera, Yalga, Janse, like the Korangi, Namigi, and do the chap down. Chungarnigi, and doing Jinda, the Kona dos Resha, and number two, some exception and to the channel. Did that and the Kolegal Gishunu, Gule, Summer Abdella Gedus in a motor town.
moda dang tanda gyangda giya ituna kala zoram dusi mina sha kuna le tuche na bisweni an tanda kama ji guru na tanda dusi kuta chipi song dile ya lagi tuche lagi chipi shamba Kolegal and Mysore Student Association. Today we commemorate the 63rd Tibetan National Uprising Day against the Chinese illegal occupation of Tibet. So to be precise, without taking much time, since occupation of Tibet by Chinese, the more than 1.2 million Tibetans have been killed, 6,000 monasteries have been destroyed, and moreover, there is no human rights in Tibet all over. So, in fact, Tibet is in a very critical condition. I mean to say, it is in a condition, it's at the stage of do or die. So, I take this opportunity to the government of India and the state government, and who has been very grateful to us throughout this very 60 years. So taking this opportunity, I, on behalf of all the Tibetans, would like to heartily thankful to the government, and especially, sir, you are coming here, you have taken pain to strip our memorial. So once again, thank you so much. Thank you very much. So, Elrigu Namaskara. Today I have given two representation to the district administration, one to the Deputy Commissioner Office and another one to the Prime Minister of India. So I, Additional Deputy Commissioner Mysore, wholeheartedly acknowledge this trust, and I make all efforts to send this letter to the Prime Minister Office. Thank you. Kita dah jeda tiga kursus naro na pikirna. Kita dah jeda kari ini kita kan bila kursus nanda naro na, kalau mesti kui sama sama nanti pikirna.